Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetline svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad pod zvijezdama. Taknem nebo i putujem kroz svemir, tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba, wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetline svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, taj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka wings. Trix su shvatile da energija zmajeve vatre nije u Stelinom prstenu. Wings su kao i uvijek uspjele vratiti prsten nakon teškog zadatka i uz pomoć misterioznog glasa koji je Bloom čula. Kad su se vratile u Alfiju, Faragonda ih je kaznila i oduzela im njihove moći. Vaš odlazak u mračni toranj bio je nepristojan, mlade dame. Izložile ste se velikoj opasnosti. To je razlog zašto su vam oduzete moći. Prava kazna za vas. Za mene, kao i uvijek, to nije dovoljno. Da ne biste zaboravile ovu lekciju, provešćete cijeli dan u školi i očistit ćete cijeli dvorac, od krova do podruma. Cijeli dvorac? Ne, samo stepenice, prolaze, učionice i kupaonice. Aha, dobro, to je okej. Mislila sam da će biti gore, iskreno. I kako trenutno nemate čarobne moći, ovo je vaš alat. Kako čudna stvar. Da vidimo što kaže moj kompjuter. O, i još nešto. Elektronske naprave nisu dozvoljene. To me brine. Da, vidi se. Ova tužna vijest je sigurno pogodila. Pa po tehničkim standardima pokazuje previše emocija. Znam. Otkad sam vas upoznala, prelako gubim kontrolu. To nije šala, nego jednostavno zapažanje. Mlade dame! Tišina! Sutra ću obaviti inspekciju. Bolje vam je da sve bude čisto. Možete ići. Nije teško koristiti metlu. Želiš li da ti pokažem? Ne, sigurna sam da mogu shvatiti kako da koristim ovu primitivnu stvar. Jesi sigurna? Naravno. Jesi li zbilja sigurna da ti ne treba pomoć? Mogu se i sama snaći, Flora, ne brini. Vidiš? Naravno, vidim. Mislim da sam nešto krivo napravila. Hoćeš sad da ti pomognem? Jedva čekam da završimo s ovim. Da, sigurno bi prije završila kada bi nam znate tko pomogao. Dogovorile smo se da ti čistiš podove. Ne, vas dvije ste se dogovorile. Hej! Zar želite da mi pukne nokat? Ne moraš koristiti ruke, upotrebi četku. Dobit ću žuljeve. Stavi rukavice. Ali guma ne godi mojim rukama. Dobro, vas dvije mi ne ostavljate nikakav izbor. Nije fair. Ne bi trebala raditi Stelin posao. Pa ako ti to toliko znači, neću te zaustavljati. Hej! Što si rekla, Stella? Bravo, Bloom. Pa imam nešto i za tebe. Što se tu dogodilo? Tornado? Teška borba se upravo završila i ja sam pobjedila. Lažljivice. Ja sam pobjedila. Kakav ne? Nikad nećemo završiti ovaj dio. Vidim da nećete.
Došla sam vam reći da će večeras u Magix dvorani biti održan koncert na koji će doći cijela Alfija. Sjajno, obožavam koncerte. Nažalost, vi ćete to morati propustiti. Niste još završile sa čišćenjem. O ne. Sad se vratite natrag na posao. Pa, svi su otišli. Uvijek se osjećam prazno kad u školi nema nikoga. Hej, što kažete da pozovemo dečke da nam se pridruže? Da, zašto ne? I onda kad nas uhvate, bit ćemo kažnjene zauvijek. Mislim da je to super ideja. Mogli bi nam pomoći oko čišćenja. Ali to je varanje, zar ne? Griselda je rekla da nema čarolije ni elektronskih pomagala, ali nije rekla da nam nitko ne smije pomagati. Naravno, i onda kad završimo s čišćenjem možemo napraviti tulum. To je odlična ideja. Jedva čekam. Jej! Vi, dečki, stvarno ne gubite vrijeme. Drago mi je što vas vidim. Hej, znaš nas. Kad je tulum u pitanju, majstori čarolije to shvaćaju vrlo ozbiljno. Ne smijemo ih pustiti da se tek tako izvuku. Pinks će požaliti što su ikad ušle u mračni toranj. Uništit ćemo njihovu voljenu Alfiju. Tako će naučiti lekciju. Te vile moraju zapamtiti da se drže podalje od našeg dvorišta. Zašto ih toliko mrzite? Pa na kraju krajeva vile nisu loše. Tko se usudio tako nešto reći? Samo sam htjela reći da bismo možda trebali zajedno surađivati. Ali naravno. Cure, jeste li čule ovo? Mitra se želi družiti s vilama. Vidi, kako je staromodna. Hoćeš li malo vilinske prašine u svoju juhu? Zašto ne držiš jezik za stubima malo? Dobro, sad je dosta. Kakva je to galama? Zar se ne znate drugčije zabavljati? Sad završite svoj obrok i idite u svoje sobe. Večeras nećete imati nikakvu zabavu. Hajdemo to napraviti večeras, dok su Vile i svi njihovi profesori na tom koncertu. Nije teško, samo napraviš ovako, namočiš, protrljaš i to je to. I onda, ups! Zar to nije trebao biti nekakav tulum? Počet će čim završimo s čišćenjem. Hvataj. Glav gore. Bolje ćemo raditi uz glazbu. Idemo svi zajedno, namočiš, protrljaš, to je to. Namočiš, protrljaš i to je to. Namočiš, protrljaš i to je to. Osjetite zvuk, radite uz ritam. Namočiš, protrljaš. I to je to. Sve super prošlo, ha? Naravno da je. I još nešto. Otkrila sam da je princ Sky pravi čovjek za kućanske poslove. Pa, što se događa s tobom i Brandonom? Ništa, stvarno ništa. Lažljivice, kad god ti se približi, ti se nekako promijeniš. Pravo je vrijeme da se zbližite.
Zar nisi rekla da je škola trebala biti prazna? Ha? Ha? Wings. Zar ne želiš plesati, Tehna? Ne, ja ne volim plesati, osjećam se glupo. Pa onda nas je dvoje. Ni ja ne volim plesati. Osjećam se smiješno. Timi, Ha? ti si smiješan čak i kad ne radiš ništa. Nije loša, ha? Bolje od ostalih. To je bilo blizu. Samo nam je to trebalo. Previše ih je. Bolje da se vratimo u mračni toranj. Ne, sestre, imam predosjećaj. Napravimo vakum. Vakum? Ali zašto? On je napravljen da pronađe i uhvati najmoćniju čarobnu energiju. Osjećam da je energija koju tražimo možda skrivena negdje u školi. O tome ćemo razmišljati malo kasnije. Naravno, nije bila u prstenu Solarije. Onda sigurno pripada neko od U vila. stvari, kraljevska porodica pripada redu vila. Dobra ideja, Icy. Moje ideje su uvijek dobre. Vakum će nas odvesti do energije. Ali Wings, Wings nam neće biti problem. Nego imam ideju. To će ih odmah izbaciti iz igre. To je ovo mjesto. Dobro, sestre, jeste li spremne? Elevat onum in abat, ercat sorenum, inia resabat, alfea devastat, in lamine et piantum. Sestre, predstavljam vam Vipa. Šteta što ovaj tulum ne može trajati zauvijek. Možda ne zauvijek, ali nadao sam se da će trajati barem do jutra. može, sve dok je ovo mjesto čisto. A, krulji li to tvoj želudac? Hoćeš li nešto za jelo? Ne, ali sam žedan. O, vaša visosti, jeste li nervozni? Ja sam totalno miran. Mislim da se to škola trese. Dolaze negdje iznutra. Ne, dolazi izvana. Možda je netko od naših profesora ostavio uključen TV. Vidiš, prestalo je. Ili ipak nije? Kakvo stvorenje je moglo napraviti ovoliku štetu? Veliko, jako veliko stvorenje. O, stvarno, nikad se ne bi sam tog sjetio. 2,5 metra je visoko i težina mu je negdje oko tonu. A njegova je dlaka bodljikava, ima rogove, nekoliko ogromnih kanđi, ima nekakav miris. Je li to dovoljno? Bravo te! Ok, to je to. Što sad čekamo? Moramo krenuti. Čekajte nas, idemo i mi. Idemo. Ostanite tu, cure. Ovo nije posao za vas. Tko to kaže? Vakum nas vodi ovamo. Stao je. Tko je rekao kva? Pratio nas je sve do tu. Dobro, idemo. Upali neko svjetlo, Timi. Evo ga. Otišao je onuda. Ništa, možda je zbrisao. Možda je samo divlja životinja, znaš? Ili neko stvorenje profesora Vizgiza. Ja kažem da je to neko prljavo i čudno stvorenje. Možemo probati ovim putem. Čekaj malo. U ovom prolazu nikada nije bio zid.
Stella, nemamo moći. Dobro čudovište. Ovuda. Hajde! Pogledajte ga, muči se i znoj, i zbilja smrdi. Ovo će mu sigurno pomoći. Super, Stella, sad si ga još više razljutila. Gotovo je, zvijeri, sam si to tražio. Cure, sad možete malo sjesti i opustiti se. Stavit ćemo ga u mašinu. Ha! Ovakve tulume obožavam. Sredimo ga zajedno. Pobrini se za princa, slugo. Glupan. Idemo, dečki, napad! Majstori, napad! Ovo je moj napad. Ha? Ah! A? Ah! Zanimljivo. Ovaj dečko ima jaku negativnu energiju, koja je slična energiji princa Tame. Što mislite? Mislim da je on samo prosječni glupan koji gubi naše vrijeme. Mislim da bi nam mogao biti od koristi. Haha. Ali ne još, o tome ćemo razmišljati malo kasnije. Moramo nešto učiniti. Čudovište će ih izmlatiti. Mi se nemamo čime boriti. Gledajte što sam našla! Hej, dobra ideja. Hej, čudovište. Ovdje smo! Jeste li spremne? O, da. Kako je ružan. Skoro sam ga imao. Ono što mene zanima je odakle je došlo to stvorenje. To je Pepe, Ajsina patka. Sigurno tu nije došao sam. Rekla bih da je ovo specijalni poklon od Trix. Idemo do Faragondinog ureda. Tamo možemo s njezinom kristalnom kuglom vidjeti skoro cijelu školu. Ali to ne bi bilo u redu. Ne možemo u Faragondin ured ako ona nije tu. To je točno i totalno je protiv pravila. Da, ali za naše dobro i dobro škole moramo riješiti tu zagonetku. Evo nas. Ovo je trenutak istine. Netko je unutra. Znala sam. Što ćemo napraviti? Sakrimo se. Ovo je neobično. Vakum jasno očitava da je energija zmaja sakrivena u ovoj sobi, ali ja ne vidim ništa. Pretpostavljam da ćemo morati srušiti ovo mjesto i pretražiti svaki kutak i rupu. Nećete. Što vi radite tu? Ne, nego što vas tri radite tu. To sam ja vas sve htjela pitati. Do prije nekoliko minuta sam mislila da je ovo moj ured. Možda nam nećete vjerovati, ali imamo objašnjenje za ovo. Pa, hvala na svemu, Brendone. To je bila večer koju neću tako skoro zaboraviti. A? Dođi. Nezaboravan tulum.
Da, i idući put kad budete imali tulum, mene ne morate zvat, okej? O, Grizelda, podsjetite me da pošaljem pismo direktoru Saladinu i da mu zahvalim na pomoći njegovih studentica. A vas 3 mlade vještice ćete biti prijavljene kod direktorice Griffin. Vaše ponašanje ovdje večeras je potpuno neprihvatljivo. Sutra ujutro ću direktorici Griffin poslati tužbu. Nikad do sad nisam vidjela takvo nepoštivanje. Vjerujem da ćete zbog toga biti kažnjene. Zbogom, djevojke. A sad je red na vas. Sad, gledala sam na ovo malo drukčije. I prema tome neću vas kazniti. Večerašnji događaj je pokazao da u teškim trenucima postupate inteligentno, kreativno i bez čarolije i zato ću vam vratiti vaše moći. Vaša kazna je dosta trajala. Drage moje djevojke, i dalje je dug put pred vama sa mnogo prepreka koje ćete morati savladati, ali jednog dana ćete postati prave vile. Sutra će ruže procvjetati. Tko zna, možda ćete i vi jednog dana zablistati. U sljedećoj epizodi u Magicsu će se održati festival ruže. Neki će ovaj praznik provesti s roditeljima. Musa će ostati u Alfiji sa svojim sjećanjima. Bloom i Stella će otići na moto utrku sa dečkima iz Crvene fontane. Ali Trix će čekati priliku kako bi iskoristile pravi trenutak.